Dragi golubari, danas proslavljamo 30 godina postojanje društva, golubarskog društva 520 Gornja Čaršija. Hteo bih da zahvalim za sve golubare na današnji dan, za 30 godina postojanja i došli smo, evo malo jednu zakusku da proslavimo ovaj dan. Bravo. Ja bih čestito samo što je pričao, znači danas je 30 godina kako smo mi postali golubari, ali zahvaljujemo se Saši što nam je pomogao i kancelariji Romskoj, a naravno i Žarko Žarkoviću, mom prijatelju, da nije bilo, ne bi bilo, ali Saši i ja smo bili u nekom kontaktu, ali nema veze, oprastamo se to, Saša mi oprostio, znači hvala mu puno što nam je pomogao da napravimo ovo, da proslavimo 30 godine zakusku, da napravimo jednu običnu našu golubarsku 30 godine. Hvala Sale, još jedan put. Kako postaje? Evo predsjednik, predsjednik. Ovim danom obeležavamo 30 godina postojanja golubarskog društva i kao predsjednik ovog društva imam čast i privilegiju da zahvalim svim golubarima da smo doprinijeli i da smo dogurali do 30 godina da opstane ovo društvo. Zahvaljujući Aziru i Saletu koji je bio na čelu, koji se trudio 30 godina ulaganja u golubarstvo, tako i mi mladi koji smo nastavili i ovaj dan je poseban dan i želimo da zahvalimo svima koji su pomogli da ovaj dan obeležimo 30 godina postojanja golubarskog društva. Bravo, predsjedniče! Hvala svima, hvala svima! Hvala svima! I mukam ki himna Amerika! Čukare, komandante! Znači sam sminičan, užimo! Ajde ti je namena grad, sada. Pušte.